Anyitite mirohonge-inĩ rwa maria maturigicĩirie hamwe na aria marikite ruhonge-inĩ rwa utegi wa thamaki na makiria iria-inĩ ria Indian ni maikite ritana kuri ene kana aigithia a mikawa ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie hũgũrũrũ cia iria gutigĩrĩra ni mambika tabarĩra cia gutheria na kweheria gĩko mahinda kwa mahinda. Maugĩte nĩ njĩra ĩmwe ya gutigĩrĩra kwĩna rĩera rĩega rĩa maria maturigicĩirie na oho kugucĩrĩria agendi na njĩra nene. Kila watu ambao wako na beach mbele yao, hizi hoteli, ingekuwa ni bora kufanya usafi wao, yani walazimishwe kufanya usafi. Kwa hiyo naona kama kila hoteli ingefanya hivyo, basi ufuko wetu ungebaki kwa msafi kila siku. Aikari aya a mwena wa Diani maugĩte kũngĩkorwo no nyitanĩri na ũrũgamĩrĩri wa mĩkawa ĩno ya gũtheria hũgũrũrũ ici nĩ ũndũ ũkũhũra njeki ũruti wĩra wa arĩa mehokaga iria rĩrĩ kwĩmathĩra ũboco wao. Bahari ni jukumu letu na sisi kama wakazi wa Diani, hii bahari inatusaidia sana na ndio chanzo kikuu ambacho kinastahimili ama kinapatia watu kazi, na pia ni moja ya njia ambayo wanaoishi katika eneo la Diani wanaweza kupata uchumi wao kila siku. Marĩtie ũhĩndĩ gũtheria hũgũrũrũ cia iria mwena wa Diani kũrĩa maugĩte gĩko gĩa plastic nĩ ũgwati mũnene kũrĩ nyamũ cia iria-inĩ. Tuwe watumizi wazuri wa maliasili zetu, hasa maeneo ya chepechepe kama bahari, mito. Ukiangalia magunia ambayo yapo nyuma yetu yamejaa taka, na taka hizo ni plastiki. Tunajua wote kwa sababu tumeelimishwa kwamba plastiki huwa zikiingia kwenye sehemu chepechepe kama bahari zina athari mbaya kwenye utaratibu wa ekolojia, ambayo taratibu za ekolojia ndio inafanya mazingira yanakuwa thabiti, lakini plastiki zikiingizwa zinaleta madhara hasi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati.